Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Siapa nak bercuba mau? Ya kali kepor lalai kembang COVID. Kalau sin lama dia kerja jongi. Bila ma dia kerja jongi wang pipinya lagi ni. Tongan cimna 100%. Efficiency 4%. Hatu kaskul kama ni berang ni cimtang 100% kama skul kena. Kisim cis 4%. Nado kama kisim lu balai hinyan patay yang igira bataksi. Hatu ngirai kirit-kira benginya helati. Hatu ngirai kiu. Kafin kedang lajong. Yimdai gupta. Saksi set pai banga ketu kan paham ya fi dale kam dai tang ya pibi ke su jong pibi ka matran bat ka kasri dale ka trial jong ka disi ka trial da phan ha pai ba ka trial menta ka juang bangat betre tang apa kasri pibi disi ondala blok siyo molong ondala blok sepo Anjali, sale berpihak itu kali pihak benai soal event sakto bajaka. Tiya bangin sedang mentai kene ke bensya ini mesaknyon hakane ke badai ka area jong kasri pibi bat matran kasawan rusayo molong sa Anjali swa bakandam kata kajingyan pebangi habanya kiswa nama kene kaladai kebang menai kaladai ka kiuja ka jongi ban kata ai kiuja jengi di umbang se habra ik 7 tay kata ai ko resubun bat kumle ka